Sa'laba ibn Abdurrahman. Sa'laba деген sahaba. Аты Sa'laba. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл кишине bir жумуш менен жумшаса, жолдо баратып, Мединада үйүндө жуунуп аткан аялга көзү түшүп калат. Огороддон бүгүнкү биздикиндей дарбаза жок, пескоблок жок. Жуунуп аткан аялга көзү түшүп калып, bir саамга токтоп карай калат. Мына аял жуунуп атыптыр деп. Аялдын жылаңаш жуунуп атканына көзү түшүп калат. Көзü düşer менен сразу өзүнө келет дагы, Sa'laba, не күнөө кылдың дейт. Бул күнөөкөр жүз менен пайгамбарды кантип карайсың эми дейт. Sa'laba пайгамбарга Аллах Таала уже аят түшүрдү. Менин кылган ишимден кабар берди. Пайгамбарга бул күнөөкөр жүзүндү көрсөтпөйүн деп уялып, Мединадан чыгып качып кетет. 40 күн жоголот. 40-cı günü Cebrail perişte peygamberge kelip durup, "Ya Muhammed, Sa'laba деген sahaban Mekke менен Medina'nın ortasındağı falan деген tağda жүрөт, Teyaşu'da жүрөt degендей, Susamır'da жүрөt degендей, Sa'laba деген senin sahaban falan jerde жүрөt, barıp çakırıp alıp kelgin deydi. Peygamber Hazreti Umar менен bir sahabanı jiberet, barıp Sa'laba'nı taup kelgile dep. Bul ekөөsü barıp aytkan adresti karap tapпайт. Bir koyçuğa tuş kelip, bir kişi çoğuşun adamdı körbedin mi dese, janakı tozoktan kaçkan adamdı izlep jüresin örmü deydi. Sen anı tanıysın mı dese, tanıymın deydi. Kayda gördün dese, 40 günden beri gün tınbastan Allah'ım men günөөkörдү keçirgin de uyulap, uşul jerde toba kılıp jüret. Tetigi jerge barıp durup, jardı karasaňar uşul jerde uyulap, namaz okup jatat deydi. 40 günden beri toğda açkarın Allah'a bul günөөkör жүздү пайгамбарга көрсөтпө, кыяматты шерменде кылбай кечир мени Аллахым деп bir жолу көзү түшүп койгондугу үчүн 40 күн пайгамбарга келбей качып кетет. Hazreti Umar бардыр, "Ya Sa'laba, пайгамбар жөнөттү, жүр Мединага. Пайгамбар сени чакырып атат" десе, Umar, пайгамбар менин не күнөө кылганымды айттыбы" дейт. Айткан жок. Тообаңды Аллах кабыл кылды. Жебреил кабар алып келди. Günön yok, jür paygambar çakırıp atsa barbaymın deyip Hazreti Umar majburlap alıp keledi. Paygambarga kelgenden keyin paygambar, "Ya Sa'laba, kıjalat bolbo. Allah tawаңды kabul kıldı" dese, "Yok ya Resulallah." Paygambar mаңда karap süylep atsa teskeri karayt. Meni kara, "O Sa'laba" dese, "Ya Resulallah, bul günөөkör жүздү tiktebetçi, sana körgözböйүн" deydi. Bir jolu çoğuşun ayalga karap koygondugu üчүн paygambardын жүzüne karagandan uyaladı. Sa'laba kıjalat bolbo, Allah tawаңды kabul kıldı deydi. Sa'laba oşol boydan barıp bir cuma jok boladı. Bir cumadan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sa'laba dağı körünbey kaldı dese, sahabalar, "Ya Resulallah, Sa'laba ölüm töşөгүндө жатат, insult alıp" deydi. Oşonon beri, sizden ketkenden beri tawаңды kabul kıldı deseniz dağı ıylap, Allah'ım men günөөkörдү keçirgin dep töşöktө jatıp kaldı, ölüm töşөгүндө жатат deydi. Peygamber Sa'labadan kabar alganı varsa, uje ölümü jakındap kaptır. Bir gününün ayınan. Peygamber, "Ya Sa'laba." Sa'labanı kökürögünü alıp, başından sılap, "Kaygırma, özüne kel. Allah tawаңды kabul kıldı." "Ya Resulallah, bul günөөkör жүздү özüne jakındatpaçı, nары turçu. Bul günөөkör жүздү berekeli denenge tegizme" deydi. Peygambardın kol astında can beret. La ilahe illallah dep. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'labanın janazasını özü okuydu. Janazanı okugandan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem janazadan keyin putun uçu menен basıp kalat. Sahabalar, "Ya Resulallah, emne üçün putun uçu menен basasız" dese, Sa'labanın janazasına düşkön periştelerдің köptügünөн put koyorgo jer tapпай kaldım deydi. Bir güne Kuday'ın kantip karayımın, Peygamberdi kantip karayımın dep bir toğva menen tübölük beyiştik janazasına jer betine batmagan perişteler düşüptür. Urmatlı cemaat, bul okuyalardan biraz ülgü alalı. Sen ölsöň koşunan kede katkırat, Kudayga şükür uşundan kutulduk dep. Sen ölsöň periştemez, koşunan çıkbaşı mümkün.